Kiambo tekeno mpangizame. Boa noite. Kwa mpangizame za onso no. Mukikongo tuvovela uunu. Omambu tuvovela matadidi mbakilu akindo kikwa wana. Ozono omama Joana de Freta kagyanske misangu yoyo kanti kalendele kumbakako munadi odio tukuba mene unu mpasivo tuamokena mumambu momo ingeta jodo tuzidi pasivo tuamokena mumambu momo mudi odio lukota mpangizame pasivo twazaya kwei matu kama mambu makwenda bakekindo kikwa wana suto kala kintwadi yo mama Joana de Freta ndo unavo mama kimpavita osalanga salukia mpwena mumoma tadidi mambu makinkulukieto munadi odio suto kala yandi kintwadi ingeta bo wau munangiantika tutateza tugiansi kokota kaka munankunga mpasivo twa enkunga mya kulu myankaka zeto enkunga mieto ingete tunago nkungo wa konono nanga nkunga mosi una wa mfunu kikilu wakonono una nkunga mosi wa mbote seta ito onsono pasivo wa kutukotesa munsamu weto tutondele kwa yingi kwa ino onso luta kutulanda mutangwe yayi matondo ingeta matondo kwa ino onsono una kutulanda muwole yayi ekolo tu moke nanga yovanga engolo pasivo kwa kotesa wantu mpeta kotesa mama Joana ya kulata wa mpungo wa konono tutondele kwa yingi kwa pangie toroje sibu na yetu kitwadi deja ndonga deja dona kitwadi yetu lukota lukota mpangizame mambu tuvovela mbakilu akindo kikwa wana kweni tukange jojo tukwenda baki kindo kwa wana muna jojo tunakuluvane mboteno wonte mpangizame mama Joana de Freta nanga unayetokala tunampejaka yo mama Diakuru RM kuku mama pangizame Roger to unayeto deja kitwaji pangiza yingi benayeto deja kitwaji tunawole yayi lukota mpasivo twamoke na kitwaji mumuma tadidi ekinkuluketo toto akala ye ntwaji yo mama Joana de Freta toto ateza ekolo tuzingira nga pasito ateza toto wanga enkunga nyami mieto nya Kongo kunga mya konono kiambo tekeno mpangizame za Kongo tunansi ya Kongo Demokratiku kiambo tekeno mpangizame za Kongo
kuna nchi ya Congo Brazzaville, Kiambote kienu mpangizame za Congo, kuna nchi ya Gabon, Kiambote kienu kwa mpangizame za Congo, kuna Angola, Kongo di Angola, Kiambote kienu, Lukota, mpasito wa mokena, onsamu wa yanski jozono, onengwa, Joana de Freitas. Ingeta, tuna vingila njango wa ontono, ekolo tu vingila nga yo kubama, tunagwa enkunga mieto mia konono, enkunga mieto mia Kongo. Kiambote kienu ino a Kongo luvuende kuna Venezuela. Kiambote kienu a Kongo ino onso luna kuna nchi za Amerika. Kiambote kienu ino a Kongo luna kuna nchi za Brazil. Kiambote kienu a Kongo luna nchi za Europa. Kiambote kienu a Kongo luna kuna nchi za Rusia. Kiambote kienu kwa Kongo onso bina kuna Dubai, China. Lukota mpasito wa mokena Ntwadi. Ingeta, tunatwa yangala na kikilu, muna moko ketoki aki, mbakilu akindoki kwa wana. Donga wana fyoti bekota bakamangu kindoki, eki aki moko tukalaki au ounu. Ntwadi yonengwa Joana de Freitas. Nengwa Joana de Freitas ozono kagiantika emogo kyokyo. Ndombele ndoloki kwa eno onsono ozono kyalendele kotako. Savo ndoloki ndombele kumendeko ya kisadilanga yi kalanga yo mama yingi ozono kelo alendele kumbonako wau ya vanga engolo za onzo pasi alendo kota na mboke nezo za vangi di mama Joana ma kalendele kota ko monteza ka kota e telefoni izimini monteza ka kota e kebole ko timoke na ngakizimini sabo yimpasi zoto ya kediza ozono Jodovo kuna mwene neko ma ounu yinaye no Ntwadi. Mbangi Gabriele nimi kuna Brazil Kiambote kiaku mia sobria Delina kuna Kiambote kuna Portugal Kiambote kiaku mama Ingeta Mbuta Tony Yenga Dikala jamfunu go kala mvimba wakota sija kala jambote Yotata Tony Mavakala Mama Delina unayeto Ntwadi Tondele kwa yingi muna kumu na janga sekolo kita moke neko sita moke na kwetu sita bokana muna private Tondele mama mono pengina jambote Ntwadi yo wana tunakote mafimpi Bangi kwa madeni Vole na kotampe nikala jambote Kuma moko gogo kina jamfunu Bangi ndo unavo longi ya maso na makikulu kieto Tata Bachikama Patrice Bachikama Vole na kala yeto Ntwadi pe nikala jamfunu ka yingi ingeta Tata kupesa mwanadamu mpe unakikala yeto ditoma kala jambote Ingeta
tutondele mvimba kwa yingi kwa ino wonso nuta kutulanda muwole yayi savo tunatete muna moko kieto kiaki nkulu kieto ingeta savo dikala vimba diambote mpasivo twa mokena kintuadi momo matadidi momo matadidi kinkulu kieto ma ounu tuvovela kaka mambo matadidi mbaninu mbakilu ya kindoki kwa wana ingeta muna jojo setuteza twabokela mama Joana de Freitas katolenda kota deja setwakala yandi twamona ndia entwadi kita mona mama Joana de Freitas kakoteleko me voka kota kaka setwa yantika emoko kieto tuna yandi vava tuna kumvava pasivo kakota ekolo tuvingila ngeola muna kwenda we enkunga mieto mya kinkulu tunampe yo papa Philippe Faria kiambote kiako papa Makiese Philippe general commandante general Philippe unayeto kintwadi emoko kieto kya unu mbakilu akindoki kwa wana muna ntoto mieto mya Kongo wana beto masaka nenywanga yo kitilwa yo vangwa mpasi kumankike baze kulitani nako ndonga bebakamanga ekindoki imomo tumokelela owunu ekuma ingeta tunavingila kaka mama kimpa vita jokutulonga ngentango za onso mona ndinga zeto za kidinge twa Kikongo mama Joana de Freitas voka kota kaka oyeto mositu kiantika emoko kieto ngeta lukota kiambo tekeni mpangizani ngeta emiami nkunga mieto nyakulu eto ingeta ekolo tugwanga tuvingilanga kiambote kyaku papa Faria ekolo tuvingilanga mama Joana kakota tunagwa enkunga mieto kinkulu kieto nkunga miami mikutuvana nga ngolo yogwa engonge yengoma
nava vakaka mama Joana de Freta vokakota kaka kiyanskidi emoko kieto Ngeta lukota mpangizame emoko kieto unu bakilu akindo kikwa wana ekuma ndonga wana bezingilanga munazingu kyampasi kumanki omase yengudi bava kuba yambula bakituka sendoki ke bazola kene diaka ko munadi odio lukote mpangizame lukota twakala ye moko kiokio kikala vimba diambote Kiambote mpangizame lukota ekolo tuvingilanga pasito yantike moko kieto oh papa Andre Tavar diaka unayeto kintwadi matondo osame Andre Tavar yani una ngimbidi yampwena ovwende kunansi ya Brazil unayeto kintwadi kiambotika kwe papa Kiambote keno ekuma owana bafute pakilwange kindo kikunazunga kieto yozingi la munampasi ndonga wana omasema umena yezingu kiambote balenda kubatangise sikola kanti babagyambulwa kumanki wana mosi babakame kindoki akaka babakame kindoki kwankento ondio yotapaka sompa akaka mwana osanchwanga watuga kunavata wabakame kindoki wandio yokusansanga wakitukase mwana mpasi ingete papa Andre Tavar mono mwana kwa kola kuangozela zunga kya kuimba ingeta jina eno kintwadi tunavingila mama Joana de Freta Vasivo kakota pasika kala yeto kintwadi
Imamo mokikilu. Mpunga miakonono ounu tugwa. Ekolo tuvingilanga mama Joana de Freta. Tunagwa enkunga mieto. Ungeta mukono no tuina ounu emoko kieto makilu akindoki kwa wana muzunga kieto kya Kongo ekuma owana bafute mwelange mpasi awebe kuba bakila ngindoki nanyo kuba bakange kindoki ekuma oyo wana oyo nkibe bakamelange kindoki nonga bebakamange kindoki nanga tuze kweto mudyanki wawo unu sita samuna awei wa izile kindoki kyokyo bayantuko ovani no wana eyo nkumbu ya wana ndoki oyo wana ndoki bena muzunga yetu tuka kuna Kongo dia Kongo Kinshasa Kongo dia Kongo Brazzaville, Kongo dia Kongo Angola, Kongo dia Kongo Brazzaville dia Gabon. Ya wonse oyo kuna yo wana bebakamange kindoki ozono omama Joana de Freta kagiantika ekuma owana bebakamenange kindoki owana oyo bekitukanga bekwena moningise mpasi yozingi na munampasi akakabe na yo wantu yomase ye familia kancho wana oyo sebenavo bekwenda zingilanga kaka kuna mbazi kumangi familia takuba tuba kuna mbazi ekuma yimomotu moke na ounu ntwadi yonengwa Joana de Freta ozono kagiantika kantike talweke kuntsukako kuma omono kyalendele kotako yatezanga kanti kyalendeleko wawo unu tunavingila mama Joana de Freta nokakota kaka oyeto mpetu yantikidi emoko kieto ningeta ningeta mama Joana de Freta kakoteleko tunavingila tunayo mpange to Andre Tavares
yo papa Matondo otikilikoto wa mtango yayi papa Alfred Matondo yandi una mbuteto ya Kongo na ngandonga banzeye yandi wakala mwanga nsangu kuna Angola mbuta muntu tukalanga yandi kwa kuchizaji za Fransa ku Paris ituna yandi kintwaji mbuta kekitu ya mulangako okalanga yetu kimambamba epe unambuta mosi ozolele kinkulu kyandi yozola endinge yandi ya Kikongo ngeta unayeto kintwaji papa Alfred Matondo kyambute kyaku ngeta tunampeliaka yompangeto nguvulu zola unakutulanda kintwadi ingeta lukota twamwanganisa onsamu wa mpasivo wantu bazaya ekuma oyeto kunazunga kieto owana bafute saka neno anga yokbaka mekindoki akaka yokonda yokwa konda yokwe nlembo akaka gwandama akaka mwangulo mazamatia unalukwenda tadi momobe kwenda tulwanga kunaye mabundu momo makatolika melenda nga okubabaka mpasivo bakubasansangwa okwenda wana nkakabavalwala akakabavavia yezizi akakakoko akakanlembo myamalo akakanlembo myamoko unalutala munambanza kongo kunaye centro bavanga ya wano yoyo munashi mbanza za yingi mpe munayo wano yoyo bezingilanga kaka kuna mbazi bakondwa omuntu olenda kubatala kanti unogyuvula wano yoyo ndoki kuma kebena kwa oyekindokiko omono mosi ya kala kintwadi yo wano yoyo ya moke na yau ya kala yau ya gyuvula me wana mosi batulwa epresan ya yingi mpasivo batambudilanga manake baze kwa uko wayimomo tuvovela unu ntwadi yonengwa Joana de Freitas yambula twateza lyaka otala katiwa uzidikala mpasivo twambokela yokota yandi kintwadi mugyantika emoko kieto tunatala ntwadi unamona kati onengwa Joana de Freitas kati una yeto kanti kakoteleko tunavingila kaka ntwadi ingeta wa umomo nkunga mieto mya konono momo kaka tuta zizidila munagi antika emoko kieto ngeta tunavingira kaka tunakanga tunakanga elembo mpasivo omama
to Joana de Freta kalenda okota pasike tukalidiaka woto akidio zono kukumomono kalendele kota ko zono Diodovo twasilidi emoko kieto kekakeli yembani ni amboteko kumanku mayingi twadi moke na kintwadi omono kalendele kota ko sabo ndombele endolo kiza yingi kwa yino mpangizame mudiam dia zono kelendele kumbo nako Mama Bella Flora Gambotekeno Lukota Mia Diva Della Flora Gambotekeno mama Savo petite fille ame Yovo ntekolo ame Eliana Dikatuka Unayeto kintwadi Lukota kimbeni pasivo to akala ye moko kyokyo mugi antike moko kieto. Ingeta. Lukota pasivo e moko kieto kya yantika seto ateza diaka obokela nengwa Joana de Freta kati seto alenda okumona. Welcome to March Expo 2021, an annual month-long event on Alibaba.com. Give your business an edge by being over a million new trend-setting tunavingila global base of quality sellers. Enjoy free shipping on select carriers and specified trade routes. Ingeta Lukota mpangizame With delivery guarantees on millions of products. Pay how you want with expanded payment options. Connect with sellers and industry colleagues near and far through 24/7 live streams and attend real-time networking sessions, all without leaving your desk. With new products, advanced digital tools, and strong supply chain relationships, we help you thrive no matter who or where you are. New possibilities are endless for your business. Wow, nengwa Joana de Freta yanja yo omoneke ne ushide kala ingeta Mama Joana de Freta setuna yandi deja Lundoloka ozono tunayo mama kiwutila Noel kiwutila unayeto kintwadi ingeta tunateza obokela mama Joana de Freta topasivo kakota tumuene kala tunateza pasivo tambokela tunakango moko pasivo ketulwa kidiaka mumpasi twakiliza ozonoko mujambu jabaka mama Joana de Freta dinatezo kumvava muna wantu bakotelekala kantikita lenda kumbakako tunakumona kuvo
ekuma Mama Joana de Freta Omo muno wantu bakotele tutalenda kumonako ekuma zono twakedi empasi zozo mono kialendele kotako ingeta tukotese nengwa pasivo emoko kieto katika ingeta omama nengwa de Joana de Freta okotele ingete mama sikidisa zizi yako ingeta kasikila kwandikina iwawe mbimba iwawo kutoka kuna iketi ingeta owo mbimba Kiambo tekia ingeta tunakwa una kiambo tembe mama Mwana ngina kiambo tekia ngina kilo kiambote ngina kiambote ngina yatoma sika masavo ngina kiambote nzambi unasala onzambi unavanga ke unavane ngolo matondo ingeta mpono penjangalele munakubaka kumanki uonga nkedi wao waza watalabo esko unu sio kaladi aka ye mpasineti zoza sono kumozono mono kalendele kotako ndonga deja izidikala itakutuvingila wa utuvingile ola ngei kaka tuvingili mpasiwe moko kitombe ka yantika wau moko keto kinavo ekuma owana afyoti bepakamena ngekindo kimnazunga keto kya Kongo tu kwa kuna Kongo Kinshasa Kongo Angola Kongo Brazzaville ye Kongo Gabon wana ingi baba gyambulwa akaka munjira belekanga akaka kuna like munazi centro akaka muna balabala yempasi akaka baba gyoko enlembo akaka baba chamuno maza matia baba gyoko enitu savonanga nge mama Joana de Freta olenda kututela jamudi mosiku manki ongewa kuenda kuna centro ya Mbanza Kongo kuna kuno wana yoyo baba kwa kindoki awe jambo la kututela komozono wakala yemoko kasinge mosika ka wakedi mama mosavo zone kikilo mono mosika ka moko kikilo to vele yetongole tupango moko kansha zono mono kaka yakeleke tulendele moko na yetongole ko namona kadi mama mo oyeto twina vava oyeto twangudi omono yingudi savo nkenda kikilo ivananga omona kikilo owana bena kubavanga unabevanga ngo wana vo baba kwa kindoki avo baba kide kindoki wana bena kubaloza bena kuba vano maza matia utekuta vuvo veje bena kuba vano maza matia bena vanga maoso no mambi maoso no mambi kwa wana kansho yeto tunavava yeto twangudi yeto tufetitani na owana yoyo mujambo vo wana yoyo innocente bena kuna Mbanza Kongo wana benavo kuna centru yoyo bekalanga ya wonso no wana wonso no bemba kwa nkindoki kuna centru kaka bekalanga owa wengi uvu owa wana yoyo kuna centru bekalanga efuturu au akweyina kiakima bevanga nga kuna centru yoyo savo efuturu aye awekina efseketu zekwe toko kadi kuna centru kaka bekalanga bakanga maka kuna centru kasho wana yoyo kebena muna prison ko kebalendi kala kovonga kuna prison bena wana befetivanga oya umpo oya obekala kuna centre kapadi ka wantu awonso no bafetivanga kikilwe kimavo owana yoyo bakala ye liberdade kebalendi kala kovo empumya omya wonso no 2 anu 3 anu mvula 3 mvula ya mvula 10 ketuze kutuko kuna centre kaka bekalanga kuna centre kabakanga makakanga kuna bolo kubekalanga kutoka kakupekona kiedingivo
Kizeka tula kungwa. Problème à connexion tunaya au. Mama Joana de Freta o vidi di fioti kanti seto alena de kumbaka ingeta tunaya ndikintwadi. Wa udi amni mosinde na mama wishi di ingeta sabo ndamo problème fioti tunaya connexion. Wa omono ndoele explicara akwei kwa tu komambu mo matadide kindo kimunandi awana. Tukamene kwani munantama anka gazeto oyau bakalanga yowana fioti oyoyo banetenge vo mambu bekwenda ta. Muna makanda mawonso no mamusi Kongo konzo fulukina kena ekanda bakalanga yonkazi wa wonkazi yandi bakalanga yo mwana fioti onduno mwana yandi wakedingi mwana bavangidingi mpasivo kinakelwaka mbuta kabakadi yake kinkazi onduno mwana kasongelwanga maonzo no matadidi kinzambi kieto yenkadilu ya fuyeto yontelo amambu munantama una twakedingi anka gazeto una bazingi langa ondino mwana yandi okalankazi kunantwala wa ongudiankazi no unavo chef de familia ofute bako ndino mwana pasipo kansansanga konso kuna kekwena telo mambu una yandi kunsongela mambu memu mangukilu yovo momo matadini zingu we ikafute santila ekanda wau amindele kinabaiza bezidi yo mambu manzambi muna mambu manzambi baiza mau edi antete baiza mona kovo owa mambu metoma wonso no makituka sekindoki o mambu momo makedinge unete mwana banambela ngudianyankazi mpasivo kasansuka mpasivo kakala mfumu akanda kunantwala eki akikala sikiko ka kote senge twa kote senge anka kazito ba kote senge wana bo bakalanga yengangu ke wana onso ko bakalanga nkazi baba kedingi vanambela nkazi wana ndio yo nkazi kamuelevo mwana musuna yengangu ikebaka kebakala yekindo kiko ke makala mama kindo kiko kansi makala kaka mama musi matadili kobo mpasivo kanlonga awe ikafute santila ekanda yotela omambu yosonga muntu mosika kala yenzailu za yingi we kikalanga neti muntu utagiela awe kinzambiketo kyakala muna kinzambiketo seto monanga kovo owantu munantama bakala yengangu za mokena bazaya kovo nuni yayi nkidivovele ebulueki kidivovele vomwene bulueki ngina kwenda munanzila ekyo bulunki mete wantu wonso ko bakala yo zayiwo wantu bakala bakete wawo bakala yo zayiwo bakala basanswanga kwa nkazi onkazi ofute kunsongo mama wonso kanti ke makala kwa ndikindokiko wawo kinabayiza emindele bayiza mona ko wantu yoyo bena yekimvwa magayingi ale wetu fute kubavanga tufute kuba kolonizara una kuba kolonizara pasivo takubayala awe tufute vanga kumanki wantu yoyo wantu mpasi kinzambi kyoke benaki yawo ale kinzambi ketokya wonsono empanga zono za wonsono za longelongo awano yoyo zikitwilu sekindoki ale owano yoyo bakedingi basantilungu kwa nkazi zawo directamente beziki anchiko bogelela wana yoyo ndoki munazenga onsingo wakala wayikana mbuta yo wana kumanki ombuta a partir ya wana yoyo
yoyo ambuta zeto basongelenge mambo mau mpasivo owana oyo kilabelwa kambuta ya uliaka mpe basonga diaka kwa wantu ankaka savo ketwakalanga yumasonako iwo owantu basansukidingi majo mambo kine missionario baiza mukitulavo semama makindoki ivovo ingyantiku bayantiko bakila owana wonso bakedingi banambela nkazi savo bakitulwanga wano yoyo wana mosibe na ye mavangu makindoki kina baiza edibundu ya kristianisme kuna ntoto mietu iwo mayantikila ingenta awe mama Joana eske umbaki sifyote Omono ntomene bakisaki kilo savo imama matwita mona kadi yo wawe yeto twita omona tempu ya isavo omambu meto maonso no makinkulu zeto owa utumona ngavo maonso no kaka tuvanga nga makinkulu zeto kindoki maonso no kaka bevanga nga makinkulu zeto kindoki savo twinamona kweto sa owa kesavo tumwene kadi o kristianismo mundele yandiwa izavo wavuvavo omambu maonso no makinkulu zeto kindoki sina kansho wawo yeto twinapongo wawo tunavo ye nzoza nzambi ye pastori zozo twina yawo be ye pastori zozo savo wawu ekindoki kekiba kwanga diakako munavo omwene kadi onjoyu uvolo omwene kadi onjoyu kindoki savo o yawu o pastori muna igreja yawu bemonanga kikiloke bemonanga ekindoki savo onzambi yawu ukuba monisanga vo onjoyo mwana kindoki onjo mwana kindoki mamono ngina givula kikilu oyeto wawo oyeto akulo wawo mdambo vo oyeto ketwina diaka muna tembu yoyo akuluko owantu ayingi kebembakisanga diaka ekulture toko estorie toko yankulu zeto ekuma owana bavandwanga engolo za zina omono nginava vo mono yintekulantete yonkakame ya kola ya savo mono mpe kindoki mpe kwa onjo kiko babe mona ngabo njo fofa ke bwanga eba sidi mpile yo muna kadilu ke ko unaki yawo teno mumeso matoma kya kwa kumena kuzola ngako ko muntu kasakane nako wawu oyo bena yenki balila kumala ko andi oyo muntu ke bubela ngoma mpile yo savo yani dia kampe lakale yevangu diambi iwo wawu babakila ngwana yo kindoki wawu omanka kabaiza vanga amei omamambu owantu banziko bakikindoki zi missionários wawu nani bebaka kindoki unulumbo zi pastor bebakanga wano yoyo kindoki awei bebakilanga kindoki kwa wane yoyo owano yoyo owana betema bebaka kindoki iwano yo bekalanga koko sanswanga yovo kwa tia kaiza kwa senkento yovo kwa ngwandia leke kaiza otugini kunavata akaka owana kaka bebaka mangindoki benavo akaka mvanguki akaka kebena ye deficiência akaka wana mosi ankento onkento oyakala wafwa oyakala wele sompa nkento ankaka waweka lweke kuna nzo ya ina ongudi yoyo osansango wano yoyo ondio osekele sompa kazolele wano yoyoko ekazolele wano yoyoko aweke vanga ufote koto so mambu mpasivo bamoneka kovoyo wana ntimambibe na wa mpasivo ose kakubatina oyandi kasala vangana na vanalongo yani mosikaka mpasivo ose kazola kako wana andi wa unchangindu bebakamanga engindu bebakamanga babakido mwano ndi oyo banete kuna quasi pastores muna mabundu ebalueke quasi pastores o pastoro dia kampe benaye ngangu muna longoka aweyi pasika bakamankanuko weke vanga o utiladide episcologia mbosike gianziko vane njuvu kwa sandi kumangu dikuna ke sambilanga oligo bonge papa onge we mona nge saluke kukyafwambe kusalanga diaka kwe ingeta mvula zone sengina kisalanga diaka ekuma kizika kakosa ngina vange ngolo yo sose salu yo tulana konso kuenda ka ngina vange salu kibaka manga musaluko konso kwa kuenda kilenda baka manga musaluko ekuma aligo onge papa ele kanga kumona ngadi amudi mosidi ansoswani komuna wana akwe banjikidi wawu o sakane no zayiwase
ngina mona nkadia monanga o mono monanga omwana ndi oyo munafuku dila kidilanga andiko ngemo si omwana mbe savo ediamu fotezala kiongo yani kasike bilo yo ndio pastoro ozaizuka na kwangudia ila kuvokazolele wale yoko ale mpasivo badie nzimbu zama popelo zozo kebela kutie saluko ale bakitwididio se diambudi yawu bawiza nene yongudi oyandi pastero oyandi ofraikisa dioko mwana kadimbe savo ondio dilanga untule ndembo kizole pona voviko ngemo sunamona ngama mudi akawamona ogo ako sedi ako vamano dia kalungu posu ya mona kutu mona fuko vaikidi unakuiza kuna mbela meka izanga wakumona mbe savo papa kizole kutera mayingi ko pasi muna zawo ondio mwana yandio simbide ezingu kyako kebela savo vosa kene kutonge muntu se vioka ale ose eke gwempile ya ina kesala ngako empasi ntangu za wonsono ikota muna moko gogo kya pasteur kaveno mpasi oyansikili diako diwe nzimbu eke diwa nzimbu ale oyandi wano ndi oyo okituluse ndoki wau eka kitulu ndoki wa mwano ndi oyo mbosike gianti kwa ovangiswe sambu yandumbukie kuna seka leganga kuna seka kalanga keferanga diako sabo chamunu nomaza yo gwandwa yo gyoko lembo mpasivo ndio mwana kavova kaka kukoludi eba yetilo kumvange mpasio ndio mwana tel même pas zisakidi omwana fyonse ke lenda nga kala yenkiko mbosike gyanso tambula onge mifa iko feikange muna wongo wauna ndonga ya wana omono ya mokera yau batambudila omambu momoke bazeko kumanki mase bakota muna politike zozo muna psikoloji zozo za mapastere mevondanga eki familia ya watu engikani ya familia ya watu savo imomo monangavo tunaye ndoki muzi familia za yingi wana yingi bekonda bakamange kindoki wana yobe bakamange kindoki unotonga tala wana ansansa yovo wana maservisima kulongo yovo wana mosi benavo kebenaye familia ko kebenaye familia ko ngudi yose wafwa mwano sanswanga vomona kaka diambudi soswa nemu nakati kwanzo kebanzolele kwa woko matazaka mpo dia kutaka kufuana ngapo alize kumfa vile diambu mpasivo bankitulavo mwana mosi unayo vangu sababu yobe kuzalilanga owano yoyo mukindoki tuka kwa azipastere bakitula wose mambo maumpe makwenda dila nzimbu wa familia zangani yo kaya ni se familia zangani ndonga voka monagavo sedimosi nzimbu kena zao muna gyanzo muna tenzo tuma kumbangisa mpasivo osendi oyo kakala yo wonga kavana nzimbu ntangu za wonso kwa pastoro ofote kumfavila diambu kaka ango onge papa onge kebela ndosimosi ya lotele mwana mosuta kusa kutokanesa kanjune mwana timunakati kanjwa kukena umvangi de psikologia wonyadi pekeso la vava sola mwana ndiko cha mwana keonda sola ondio esansanga ale bakitwidi se umuntu au badila ngenzimbu yaji pasteur zozo alonge unakonda vane nzimbu ko muna kubangisa ngentango za wonso kovo vokuvane nzimbu ko sebondio mwana bakakazi bindogiko zevongeye kuzinga kufufwa sabo yekwenda vangilanga entango za wonso no sabo mamu amosimena mampase mvimba owunu tifote movovela mpasivo owantu bayambule fuki okyo ndonga benayo masema omenaye nzimbu benaye zingu yambote kancho wana kuna tadikovo muna balabala bekona leki owana kaka muna sente bekona leki majo se una kwandiki yambote yonke ntwa ndazaka yuwana nkaka ondono mwana bangyambu idi ozingira muna zingu kyampasi ingeta
Kizeka chijambu ya mama kudigila. Ya imama mauta vovo mambo voveleki kilusavo wana bunda bebundwa nga mudiambo vo batambudila savo ya ubena ekindoki savo mama ambuta kutu vangwa mbebe vangwa nga utambudila kilo betambudilanga avo wele ubantu babaki kuna polisi babaki de wa umbuta unakubavana kilo bunda batambudila kasha vo banji divo omwana kete aweke vanga tambudila kaka ketambudila savo wa mudiambo mudiambu de twinavava kikilo yeto tufeti vovelango mambo mama savo wana yoyo kikilo wana yoyo mpasi beta mona e justiça e justiça yeto que tuzeko mudiambu bevovanga bo avotwele kuna tribunale savo o juge kuna tribunale okalanga bo omwene kadi omwana oendelo omwana ovangide kima kiambi savo o juge kuna tribunal ofetivanga e justiça kasho mambo mama makindoki mambo savo ke tulendi yomona ko muna meso meto mampaso ya ke tulendi yomona ko savo o justiça kalende o tribunal kalende vanga e justiça ko savo mambo momo kikilo omona vo e pastor izazi bena manipularo wantu mentalmente bena manipulare ya psicológico kikilo manipulação psicológica das pessoas mental bevanga kwa wantu psicologia mvima betilizara pois psicologia ke batanga kwa uko bebanza ngavo ya psicologia bataki batanga kwa uko bevanga bebanza ngavo ya psicologia oyeto kikilo twinavo e mente to ya fraco tu yambulanga kikilo savo pastor batu manipularanga savo oyeto twinava munavovela mukuma kia wane to benamone mpasi savo oyeto mpe avotwele kuna tribunale o juge kozengelo mambo quem tem razão quem não tem razão, iwau, o mambo mama makindoki, o wana kete, nanyokuba vovela. Vovesa kikilu, nanyokuba vovela, o mambo mama. O wana yoyanka kutu innocent bena. O mwana mvovanga bo, kana kutu kindoki bena kiau. O wana yoyo innocente, kebe gutu kanga ye kindoki ko. Avo kindoki benaki au e kindoki kia kala vo chef de família kindoki kia nkaka ke bwandre bedianga wantu ko kindoki kakala yongolo kakala chef de família yikindoki kyokyo onge unavova vo omwana vo utukidi mwana ntete bamvene kwankulu bamvene ngolo zozo savo kakala chef de família savo ke kindoki kia mbikwa njiko mbikwa wantu ngeta kebe vanga mbikwa wantu ko owawe kindoki kyoke bevuati sango wana kete kadi mono mvovanga vo awe tulenda vanga vo twatani no wantu yoyo kansi kuna justiça ke tulendi kwenda ko mudiambo vo ekikima kya kindoki kebe monanga yoko juge kalendi vovanga ko numta improva awe twenda vanga kikilu mudiambo jadi savo yeto twenda kikilu twavovela mukuma twatani na owana yoyo benova vana bakanga makaka muna prison yoyo bena bakanga muna prison mudiambo vo wana yoyo benayo problema benayao fane social psicologicamente bakanga muna prison psicologicamente owana yoyo bena kuna muna sociedade wantu awonso no kede les meter en parte estão isolados na sociedade. Quer dizer, o problema benazao psicologicamente. O mono anzoleva awe tulendi vanga para nós liberar wana yo bakalaki kilo bakatuka muna problema kuna prisão yoyo bena awe tulenda vanga kia mambo mudiamo tuvovelevo oya ukikilo pastor bekalanga na igreja ya obenda lenda sambila unatuvovelevo kinzambi kyoke tubakanga tuzeyevo oya wa padre abayiza ye sistema obayiza yao ya cruji ya delivrance em nome do Pai de Jesus que é o Pai do Filho bakatula espírito ya mau espírito ngeta wana yoyo bena voye kindoki wana yoyo tuvovele muna centro yoyo ya Mbanza Congo ya wana kindoki kiadambo bevanka ekuma wana yoyo benaka komo amuna kia mambo bevanga savo pati benaka kuwana babavanaka komadi ya kaka ya bavanaka kemfulwe kia mambo bevanga savo wana yo ekindoki kia katuka vo ya upadre bena
bafeti sambila kadi owana yoyo bakatule kindoki oya upastore bafeti vanga kima owana yoyo bakatuke kindoki awetu feti vanga kikilu savo oya wa pastora padre benda tala kikilu problema yoyo kyangindu ole unazawo kikilu tulendi vanga mna momentu ya ingete mama Freda tondele kwa yingi tunaye mpangize tuza yingi jitakota mama Belina Kavungu mama Teresa Manuel matete Dona Teresa então tondele kwa yingi muna nguvu yoyo wetu fute vanga tufute déjà tufute sansa yo longa omasemeto bakatuka muna bubu owo ezozi pastor nkia mambu belonganga wonga betulanga muna ntumya wantu wonga betulanga muna ntumya wantu mpasivo oyeto twakituka la skravu twakalanga wonga owunu lumu ndonga kilenda nkwenda muna mavata mauko nkibe tulanga wonga ezozi pastor nkia jambu bevanganga batudio wonga muna ntumya wantu wawede tufete vanga tufete kala yo songa kwa nkangu mpasivo bakatuka muna bubu owo yo katulo wonga oyo no lusambilanga awelu fote kadila yo wonga wa ndoki ediante tedio nyoto ekuma nge muntu sambilanga voludi sambila be sambilanga kilu fote kadila yo wonga wa ndoki savo owonga luna wawu owonga yeno yindoki ndoki antete yiwongo luna wawu la wantu wapete santo wantu pasivo bakatula ignorance yoyo muna ntumiawu okondwa kwa zaya mpasivo bakatulo wonga empetu fote sasila kwa mfumu zetu zikutu ya alanga bafote bupako mamu momo yo giansiko bakezi pastoro zozo yo kangama vozi pastoro zozo zifanga mamu momo kebeta kangamako owantu kebegwako yo natanga toujours indende yo wana fioti benda kotingi momo yo gyambula mumbalabala alors tulomba kwa luyalu tufute vanga zi associations zozi nabo associations zitani nanga owane yoyo mpasivo associations zakala yengolo yovo bisa kwa luyalu mpasivo omumba pastor bekuba yokanga bekuba jamuna ngomaza yokuba yokelembo yokuba bakekindoki mpasiba kitulavo product zao za dila ndimbo kwa masemau momo pasteur momo mafute kanga manga yo kote pelezo mpasivo owana bakatuka muna mpasizo zoza onto voke tusidi woko owantu kebegwa ko como wantu bena muna chima bundu ba christianisme be utiliza range lego ke kindoki net instrument wao basi muvanga aka kempasi alors tufute katula wongo yo vana yo sobengindu za wantu yo longo wantu mpasiba katulo bubu owo yo katulo wonga mpasivo owanda totani no wana tufote vanga zi associations kuma tukanga mangantangu za yingi ketulenda nga vanga zi associations ko kuma kiulu ya alutazangu nokutuvane kale unokonda teza kwa mpangia kwa mpasongo vanga sosamu asadi sange owane yoyo muna kuba lendo kuba tangisa meme shikola bakuba vutura muna shikola yiga shotanga mais tukalanga ye difficulté za karago associations zo tatake tulenda nga zo vanga ko kumanki complications bureaucratie yangolo mpasi bonge kwendi kuna twala ko kiongolo nti yidiatanga munazi associations zo unazikala yengolo oyo wantu bebakango wane yo kindoki seba yambulo mambo momo seba yantuko kangama oluya luka kubatulo meso moma pastor seba yambula mo ale yo sigidi sezingu ya wana kubadinadi ampasi kana yiwane yo bena mnabanza kongo bena kuna sento tanzaka tukwendanga wantu bena kuna vane lusadisu no bevananga nanga lunalwa kete unatukala ili association za yingi unatukala association za yingi zinavo association za lusadisu tulenda katulo mambo momo yo katulampi yo vanga ji palestras mpasivo
katule bubu kwa wantu kumambuta sa yingi mfe tunazawo umavata mao kebelenda ngamukwendako kubankiba batulo wonga kubondi yonkaka unanga kuna vata yandi una ondoki savo omama kindoki me kululanga oluva tumukulu wetu omama kindoki momo muwena ngoma vata beto keme fatimukangako kumonkio wantu babazala yowonga ozuzi ya vangi de live ya vuva kovo ndonga wantu tuvyoka nkuluwana nge mama Joana yomono unokuba yivula kubembaza Kongo bose kwenda kuna njira kuimba sisa imusia vangwako mkatu di foto ame musia yivula wango koko eyo foto ko tukiri ya kumputu ikedi mano wake kumputu ko ave vangi de foto yomono munambaza Kongo sisa yo kumonika sisa yoko ingivu nga mutamuntu ngatangwa wakati ko ku mumbanza Kongo mono tukomana 78 wa uyo yitu tutukangwa kumfutu tukuenda ngitanguza wonsono yo yawu bakalanga muna Luanda manjo embanza kongelela ngaja kwenda kumanki kaka mosho kukalanga ko vata dimosi ni kwa kuna zevo ikuna kukalanga basha wa jindoki sabo lego kimosiki kululango luva tumukulueto omafata meto mbanza kongelesa lenda batumuka kwedaba ngelesa lenda batumuka ko makela ngelesa batumuka ko kumwanjo wonsono babazala yo wonga kubukwa kuna zevo kuna kukalanga basha wa jindoki kyongo lotu kuna watuka kuna wautukila ekolo wasansu kanga wautuka wavangwa biko owa kwalikaka kitu kidiko vose umuntu se una yezingu ikino wakuna tininge vatadi yako sabu impazo tukalanga za uluyalu tulome vimba kuvoka kutuvano luve ka wasigilise sisi association parce association za mpingi za lusa za kala mama Joana de Freta una wavanga ngolo za onso no pasivo association ya kala reconhecido munambanza Kongo kanti tuko waone ntango ya ina oto tuteza ngovano moko kanti yo muunu lumbu kwenda vutuka enkanda mya muntu vokotsa kaka bani vakanga sabo tu ya luto otompeliaka lu favorizaranga wano yo bakalanga munampasi munadi odio vange ngolo mpasi bo lu ya lumpeliaka kazibulo meso yo longa yo vanga ci palestre jo so je veux dire yo vanga ci palestre munaso bengindu za wantu yo katuluonga ikalampe luvatu mukolo yingi munazunga kieto ngete tuvovele vo yuna kikilo tuvova tunavovela mujambu dia wane to yeto tufetita nino wane to yeto kaka tutani no wane to benamu nampasi savo unovovele kaka imputasi ya muna association yo tuvovele muna centre d'apoio avo tuvutu kidi muna centre d'apoio kuna mbanza Kongo savo i centre ya ina kaka omono nzeye kuna ngola ibaka ngwana baba kwekindoki savo kise centre ankakako avo umuntu ankaka centre ankaka kazeye kalenda twika kwandi kwavova savo yeto kikilo omambo mama mwanga kilu tumwanga savo ingola mvimba ifetiza ya kikilo omambo meta luta savo muna wane to wana benamone mpasi savo wana kete benafua wana bena yenzala kibena yo mali yako owana kebena yesiko wana yingi kebena yesiko lako kebeta tanga ko wana yingi kebena ye nlele ko kebena ye mambo ko wawu kala jaga yo mambo bo bena bakwa jake kindo kisavo yeto tufetitani na owaneto owana ya ubevanga avo oyeto tufuidi yiwana yoyo kikilu bekala bejala muna mcheto ya ubejala ngete ya ubeyala savo yeto avo wawu ketutani no wane toko wana yo ketutani niko savo pashikwani owana yoyo una paisi akavovele owana yoyo bemba kwa ngekindo kisavo wana yoyo ankakazau baba vana engolo za zina za kinkulu zetu savo yiwana yoyo kikilubena ye ngolo ye spiritu za zinkulu zetu owa avo ya wa padre baba bazeu baba kidio wana yoyo awonso no bele kuba kanga yoyo muna prison yoyo bele kuba kanga savo ombaji kia wantu tukala yau betani na ekinkulu zetu bekala yengolo zozo za kinkulu zetu balenda telama bavovela batani na ekinkulu zetu savo ketuzeko kuna tukwenda owaneto temushki libera a nossa criança tuvovela mujambo lisadisu jojo bevananga savo omano mvovaga kwa votwele kuna mbanza Kongo centre yoyo ya disadisu kuna mbanza Kongo ya padre
Savo mwana kutu kizeko padre yau, madia ke vananga, lele ke vananga, owana, kizeko tuko wana, akuwa ibe kuendanga kuna shikola. Kizeko akuwa ibe tangilanga. Avo kuna shikola publiku betangilanga kizeko, avo shikola nkaka bena yau, kuna bekwenda tangilango wana yoyo. Omwana mmonangavo, owana yoyo, kebena kaka ye nkiko yensa tukosa vo onlele, omadia, omahonsono. Owana yoyo, ajuda psicológico bena yau, ajuda psicológico. Mujambo vo wana yoyo, baba ake kindoki, em primeiro lugar, problema bena yau ya mental, problema mental, problema da integração na sociedade, owana yoyo, bafeti longo ka, reintegrar na sociedade, omwana, avo velevo owanto wanso ke bazolele ko wanto so eyo giela ivananga mentalmente nantu meme yemvatumu kandi ibebele onembe ibebele savo wana yoyo bena beba entumiau mina beba kikilu owa ubena momo muna centro yoyo bakanga ma omono ngina givula kikilo padre wantu yoyo yambanza Kongo kiamvube kala owana yoyo avo mwana kotele muna centro yoyo Kianvu, au fait kala muna centro yoyo. 1 ano, 2 ano, 3 ano, 4 ano, kianvu ba fait kala muna centro yoyo. O muna centro yoyo mpebena, ki ajuda psicológico bekalanga yau, muna centro yoyo. E sistema ki a sistema besabilanga muna centro yoyo, benavo vavo, e sistema eto yai. O mwana vokotele, oyeto tu sambidi, kindo kikikatu kidi, depois de 6 meses, 1 ano, tuta vanga vo mwana, kenda mna sociedade, kenda mna escola, kenda kakala, ye liberdade, kumuna vata mna sociedade. Kanshi tunamona vo, owana yoyo, muna prison bena. Muna prison bena, muna ki, prison muna ki Congo. Mupelezo bena. Pelezo mental, pelezo social, pelezo munantu, pelezo za wonso no kwa wantu munambazi, pelezo kikilu bena yao. Savoyeto tufeti tani nango wana yoyo, tufeti to matala kikilo mambo mawana yoyo, e centru yoyo kuna kwa padre, tufeti tala kikilu kia sistema beta sadi bena kuma jamni mosine ndavoka. Jamni mosine ndavoka maya Joana. Ezi padre zozo, ji padre za yingi, oyawu tukamene kolo, tukamena kinkaka kieto, zoji padre za kedingi, tumonangaza zizidio lusa disu. Me, kiongo leva bakile wane yoyo, bafute kia chukuba longo kadiaka. Kuma wananka kabekalanga, kiamboteka kumama Esther Rodriguez, unayetu kintua dingeta. Wananka kabekalanga, bena yengangu za yingi. Ingeta engangu zoke na za wana oyo si padre zo mpediaka zilongo kanga engangu zo za wana yoyo kumakaka bembe monikanga neti kindoki super dotado kumekindoki nki conhecimentos amplas baisa kwano wanto onso bakale ye conhecimento yenzailu za yingi bayanchiko bogerelwa ndoki vomonakanga jamu mosimvo vanga ndonga bebulange somba ewele bule somba omona ka data di mosi otadi ya neka tudiala apa ovangi di gestu mosi ya mvimvita ale owantu yo kubeda kuna beta kuntala tuwaka ajo tata ndoki kena kiba mbokele ndoki kumanke ediambu di noka vangi di gestu yo ka vangi di un gestu extraordinario que não tem que tá passando muito boa o antes que babaki se for weka kabaki de yo sombe yo weka vangi di voyo kabalukidi yo tule golu kuna poto savo e conhecimento en zailu zo za yingi zikalanga nzailu zimosi za luta zinavo wana mosi bekalango kwa ku superdotado o kwa kunchizazi kwa kumfutu bena oyo wana unokumjuvula ake diambo dio zedi ukumjuvula ake diambo zedi oyesi kumfana tataka njufu zimosi za kimbuta za mama nga kutonga kutapakisako fata kuna tamo na centro zimosi zikalango kwaku anu ndio mwali baketso kwistudara be mona kwa ndio mwana nzailu za yingi kina zao
bambaki di bantudi kuna escola specializada kunavo yowana mosibe na yengindu za sunda yenzaindu za sunda wawo wano yoka kabekona bakala hindo kikuna subakieto bena yowana mosibe na yenzaindu za yingi wa muna nzaindu zozo ashi padre be kalangwa uyengangu bakubabakidi ebabakidi bakubatudi bavana alibanchukuba studara engangu zozo za nkakampe zo kwa albekona bakingi yo transmitira zo kwa kuna Vatican oyeto ndombe twamazo wakweto sidi moko nkatu savo tubali la komo kaka kindoki tongono sans conhecimento kwa ngangu za yingi kaka bekalanga zao wakitu le milonge ngangu za yingi vomo anandio yo mwene kobo timu kwa timu kwanga weke timu kilanga chole bi studa anandio mwana ka timu kwanga pasipo ngepo za yao ko una timu kwanga kuna mtu ngeleza yao mambo wao asipade bambaki di basimbili kwao bisimbili kunilongo kwa kuandi basimbili kunilongo kwa ngango zeda kwa hii kuna Vatikano savo twamazo wa itwandombe tavo mayingi tukondele ngangu tutula ngauna mwana mosi ya yuvulo mono wakala kovo wabakame kindoki kina yuvula onge nchandoze bavuvangu onge ndoki wina awe mogovo ndozi alota yaposa kwa mama ndozi alota kina ya lota ngendozi bela kundanda ntimu kini kina ya timu kangia sido kwenda kuna zulwe ngesido kwende ale o wanti bela kundanda beta kumbaka dianga ba sido sikenkele mais que belenda kumbaka ko alengele kulumuka kwa mifulu kimosi kidiswekele sabo yimvuka ila yavuka mudam dio munogovo omono mpedia kangira ilote ndozi zo savo owantu bavila kenavo volotele ndozi mosi navo onge muntu timu kini nani ke lotanga zo tunazo lote ndozi ampilo ndozi mosi isonga ngavo mnantangwe na lote ndozi ampilo lavo lando utalandwa o timu kini wele unakunda kiyale owantu peta kulanda baleno kubakako sabo unamuna periode mosi forte sabo ngolo sa yingi muna spiritualidade yo muna kinzambi wina muna ntango ya ina muna ntango ya uno sambira muntu veme wansimba unasalisa muntu wau oyeto kwa kuna uno vangira muna mpile ya ina wa mwana kavuka kobo ndo dele timu kanchi mukini bakitu ni mara moso kindoki akakabaze mama yingi ale kuma mama yingi kazeye bakitu ni kindoki ale akipadre babakidi bakitu ni muntu wawu banchilo kunstudara okela tunakulomba pasipo la yambulo kumbokela koma volumbokele mu telefone yoyo tutamokela imomo kumbokelela savodina jamuli mosi jampasi tukote sija kama mama Joana kizeko kati okotele yambula tambokela diaka dodokolo dieno luyambulo bokela dodokolo dieno luyambulo kumbokela una tafanda luna bebeta emboke na zeto ingeta nanga vana nchidile mama Joana ana mbobelekovo ndonga kwa ngangu zetu za yingi namala badlongo kwa yokwenda kwanda kitu le mivangile ntanga pasipo itomo sipita baka ngangu za nafatwa zaya owano yoyo bena super dotado kumukwa owano yoyo bena super dotado jina ngema mama Joana nango salanga muna ozeye salukia konge nzekyo una muntu moso salanga muna meyuzo
za wantu nanga ose kwa kuikadilanga majo yetu kwa kuna konso dio kadinavo dia nzailu za yingi dikitukanga kindoki owantu akabegelanga za imere kuna anki unakona kiye kimpeni kwa kuna bemoneka ngaka ndoki kyongolo kwa kutundonga tumona nga bebana kingwa onzanza munafuku bera kuza kiyi maje chipomberu ye chipompie chinakuba chipomberu chinakubabaka ye chisami bakubanete muna hospital kuna besansi kuna bekalanga majo yetu unokalanga muntu ka utaona kiyi okatudien lele unakuza kiyi ngalau okituni bana mosi otubilo matadio vondero kumankindo kikena sababu mayingi tufute zaya fasil twakatuka mnabu nge Bevovangavo oyetwa Kongo tuvovangavo avondoki ndoki yaku omuivi yaku ozowadi yaku savo kanavo oya ubavovelevo owana yoyo kindoki bena savo waneto kaka ketulendi kuba lozako waneto yeto tufeti sansa kikilu owaneto mpashivo engangu zozo bena zau yeto kitufeti vangavo engangu zozo zavayika munampila mbote savo wana yoyo oyeto tufetiki kiluvanga maonso no owana yoyo bakala ye liberdade bafeti vaika muna nkiki yogo bevovelanga muna preso tokave muna kutuki okyo bena kikilu muna kutuki okyo bafeti vaika muna kutuki okyo savo yeto ketulendi ponga ko tufeti telama kikilu twavovela kikilu mukuma kikilu kia waneto nago kia waneto avontangi diova avo irmão RM caractère vovelevo epa mano se o que você sugere em função desses contextos o mono nginau que ndenda vova kikilu o mono muna parte amo mono o wana yoyo ke balendi kalanga kaka muna centro yoyo ko bakanga mako savo wana yoyo ke ba wana ke balauko savo yau bafeti kalanga ko vovo bakala ye fulu bena bedilanga belekanga kasi liberdade bafeti kalanga yau liberdade nga wantu awonso no bafeti kwenda kwa muna shikola bafeti kala escola bafeti kala integrado na sociedade owana yoyo omana instituições uno vovelevo instituições tufeti kalanga instituições savo ko yau kunangola tugwanga kaka onjo yo yavovele kala muna video ya miaonso no owantu awonso no diploma diploma licenciado benavo licenciado em psicologia licenciado em pedagogia sabo wantu a psicólogo ye pedagogo yau be kalanga talango mambo za wana kete sabo yau kikilu befeti kwenda kikilu bavana nga kikilu sabo wana yoyo basanso wana yoyo psicologicamente mentalmente instrução bavana yau kikilu balenda vanga sabo oyau mano ngina giuvula kaka kia sistema besadilanga muna centro yoyo kia sistema bena yao kia ajuda bevananga kwa wana yoyo tuzeyevo kwa madia kwa bevananga fulu kialeka kwa bevananga yomabu manka kadia kama makete kansi imana kikilu tuinama ajuda psicológico wana na yoyo ke wana ko ke begia ngako ke bevanga ke ba wende wantu ko ke bena agressive ko ke bena iko ke balendi kala ko nga muna prisoneiros centro só una mona kadi nkumbuka kako centro das crianças que feiticeiro enkumbuka tunabo centro iteya mboteko kuina traumatizar wana Guma centro de feiticeiros, crianças feiticeiras, sabe? Moene kadimbe, kana yovo enzozo chi padre mpeke zisadi sanga ko. Kume yonkumbu bevananga, ina baby sadi jau sayo wana. Centro de crianças feiticeiras. Ekuma. Bafete katude yonkumbu, ifete katuka, ifete kales de associações, yolu ya alu fete landi no mambo momo, pasipa kwa zaya, wane webe kadilanga munazi centro zozo. Muna centro yoyo dina di mosidi ampasi oyi to bazala yo wonga to ba bebe so wana ndonga maseba ba bebe so wana ndonga ba ngemulo wana aka kabenda si comandante aka mfumu aka kabenda bo directores me ba ngemulo wana u
kumanki omwana ndoki ekuma uzo wampile yoyo ufuturu da maya ombazi keyetoko yandiwano yoyo ya ubena ntuadi simyambazi voke tukuba santi yo unu munamboteko metu bebesi engangu za uzo bevango bokoto muntu na engangu za ingi tifode longo kwa omona tino wawu omona kindo kikikwikilangyo non accrédite niso kiso kwikilanga moko kumanki mamu wa ingi asoneka kala a par rapport invention de Vincent ya fetsaria nanga ya soneka article jimosi kizeka kindonga nanga yatanga kale yo article sino mona awei waza kutukile kindoki awei baza lwa kilo untu kindoki nanga nsasi afya kete me muna article ena ya soneka ya sasi na muna mawonso no yo kuzilanga kubo yo wana se produit savo leko yangania yandilu ya zi pastor savo zi pastor wanji sima vo vuaminanga yokona vangingi asonji dele za orasonji konso orasaun ki video mosi itakia onanga si atula yombazi muna Facebook muna group Congo video mosi itakia sedi mosi unavova pastor mosi unavova muna katule kindo pikia kento kuma kento muntu moso kalango tima to makangama voki ndoki tuzoleka twa kento ukutovani miliki yetu $. Vo mwani yakala ankoro mwani yakala mtima fioti wakete fioti kalanga mili wa vo mwana fioti jaka mama mbibe to makalanga mau muna katule kindo kia mwana ndoyo kiyentu sabo mama yingi mambimbimbi se bakitwilimo se mama kwenda vangila mambo nzimbu zabo kona jila nzimbu zabo safu tufitengia mulo mambo tu sanso wane yoyo muna nsansa mbote vo yetongu dimpe diaka tukwenda kadingi osompele yakala ujidi yo wana kuna longo tukeba tuyambule fu yoyo ya vabilo wane yoyo mambo mpasi bonse katino wane yoyo kuma imome tukanga ituku de kindo kidolo ikwena bakamanga kwa wana yingi tuyambule fu yoyo ndonga jaka bakona bitango wana orphelins abudiri bakondo masenzona euta sanzo wana nzona kuba bakondo maseyongudi ongeye inkazi ntazaka ngudi yankazi tazaka kutu ngudi yankazi me kwanda fyoti me ankoro ngeka kwasala bakanda oyo wana tanga musi ya kalawani ya ndakwani kanzu kubabakidi ekubabakidi onse kuba vange mpasivo bakatuka muna kikiaku muna cargo wako yovo muna zingu kiaku muna ndilu okuba vaki senkumbu ya kindoki pasivo oyawo wana yoyo benda telengana ngo kumbazi yokwenda kali muna bashi balabala yokwenda leki muna balabala imome kwenda vangi wana yingi yokwenda kadingi benda kwenda kimi na balabala bekaka bekona bakamangu muzi centro zozo sabotu yambulo mambo momo yetwa mase yetwa ngudi ye ngudi zozo zuna yefu yoyo luyambulawo yena ma pastere momo tunakuluvovesa tukomu yeto tunakubama zipalestre sito vangisanga kuna ntoto wa Kongo ontoto wa onto tegansko vangima zipalestre mbasi to asasilo mamo mayingi makinkulukiyeto kumomo mama kinkulukiyeto momo kituranga vose kindoki kwa uwantu momo kituranga umuntu o konso vangira kakendi sekindoki wa tufute vanga zipalestre mbasilo akatuka muna wivi wo luvangilanga yeno zipastere yetu tulombele ya kwalu yalo pasika kuba tulo meso yogianzu kuba kangama mona kaka pastero yokele mwana ndio pastero fute kangama yokote pelezo vo gyoka kaka yokele yaka lungyoka texera si voke tuvangidi woko wana be kala kaza munampasi ndonga itoma vanga mpasi kwa wana muna mambo momo alors tuyambule fuyoyo tuyindula kovo ombazi wano yoyo bekala ntwadi simyansi tuvange ngolo pasivo wano yoyo bakatuka muna mpasi zozo eyo centro ina muna mbanza Kongo iwantu bafuti kona talanga mpasi bazaya ngia mambo mevyoka muna katuka centro yoyo kuma kedosa gya muna kazi padre zakalanga muna mambo moko mezi association jifode kalanga pasivo za kumbaya rango wano yoyo
yokuba katula ngambe yo katule nkumbu yoyo centro de crianças feitiçeiras. O que é isso? Quando eu vou ver uma Joana de Freitas, no BBC de Jauzai, o mwana que tá tanga que nkumbu yoyo, savo, e kabai kuna mbazi unayowonga, savo que kalavo muntu mosi unazingira munawonga kumankizevo, kuna mbazi zake nika kaboya ndo kikena. Savo psikolozi navo visivondo wa. Nge. Unatukavovele kadi Esther Rodrigues oveye padre zozo ya ukikilu ya umoshiki ndoki bena. Savo padre zozo ya umbe magia besadilanga. Tuze oyeto tuzeye kwetu. Yeto awonto wanda wonso no bevo vangavo oyeno lukalanga kuna mputu, oyeno lukalanga kuna mputu, oyeno lukalanga kuna yinga. Avozoleleza yo muntu opeti fonga yo muntu wakala yanji bosho zayavo awe yonjo no muntu kena. Oye to fonga tu fonga ngadoma wandu yoyo tukalanga yo tuze yo kwetu. Savo tuze mpo mambu momo omono kikilo preocupada kikilo ngina kwa wane to bekalanga momo mnanzozo za padre kindoki benavovo bakanga makaka mto kia mambu bevanga ngovovo. Tuze ya kwetu kwa kukumputu kwa kunkalangu na Holanda vova kikilo bavovanga wo pedofilia kuna kwa padre ina. Kuna kwa padre. Wana bela kwa jipadi kuna centro ke bebuza arangobwe. Ke bela kwa muntu kubatanga. Imama makadi gita vovela, imama matuita vovela. Tuzeye kweto pedofilia kwa padre ikalanga. Kuna Holanda kwa kuwantwa hiki banata problema kuna tribunale savo padre aoni mingi bavanga mambo kwa wana kete. Savo imama mabe vanganga. Oya wavo kuna mbazi bevovangavo ketu sompangako ketu ina ketu kalanga ya kentoko kanshi muna kati kwa centru yoyo savo wana kwa ubevangango mambu wana kete tuzemo kweto savo mudiambu tufeti ziola ngomeso yoyo waneto wana Kongo mengameto tufeti ziola ngomeso kia mambu beta salo kwa kuna kwa centru yoyo kwa padre kia mambu besalanga kia mambu bevanganga oyeto tufeti zaya kia mambu savo yeto ke tunako to diaka ye confiance ako ke savo ko confiance tunaye confiance o mambu momo tuita mona mana o padre besalanga o mambu momo tuita gwa kwa kukune Europa kavo ke stranyo kwa jiko kuna muna journal kuiza kwa ni kuizanga muna television mona kwa tutu monanga pedofilia kuna Vatican pedofilia kwa padre kwa ya uyoyo imaji ya uyoyo ya pedofilia imaji ya uyoyo bembakilanga ngolo zao yoleka yo wana kete yo wana makala kete yo wanta wonsono savo nós temos que nos preocupar dos nossos filhos. Owa wane to kwa kuna centro yoyo bakanga makaka kuna centro yoyo bakanga makaka nga prisioneiro nga kuna prison bena kia mambu bevanga ngo kwa kuna kati kwa centro kaka oya ukeba muiviko keba vonda muntu ko keba vanga crime kuna mbashiko ekuma bafeti kalanga prisioneiro ekuma kia mambu tufeti talanga kikilu tuziolomeso tufeti talango mwane tokia mambo meta luta munakati kwa centro yoyo owane tombe yoyo bafeti kala ye fraye ye liberdade avo ya wapadre bekalanga oya obevovanga vo ya wantu anzambi tuzolele mone sistema ya obesadilanga munakala yo wana yoyo avo wana padre baba kidoko bena ya opadre tuzolele vo beta vange esambu pasivo bakatule kindoki savo ya opadre bena ye ngolo bena ye spiritu za obevovelanga ye magie yao wow bakatule kindoki kwa wana yoyo bakala ye liberdade. Avant liberdade e instituições imama kaka tuvovelanga muna Kongo dieto imukumavo kuna mbanza Kongo dieto na Kongo dieto kekikwenda nga kunitwalako savo ketuna ye instituições ko ketuna yo wantu ko bekwenda ba Judas criança omuntu avowele wenda vange diambo kebazolele mpeko savo akwetu la omono ya yenda ngele lomba bamvove sevo ongeyo zolele diaka wajula diaka instituição wankake ekuma kukwenda kama kuwenda kwa padre omono ngienda kwa padre ma ekuma kwenda sadila yo padre
ekuma nkuendesa de savo wana nkaka bena wana nkaka tufeti vanga ko wana onjo yona instituição omuntu nkaka wina instituição owanta nkaka bena instituição tulenda kala kwa diversidade diversidade owantu mfite kalele ezio association mfite kala yingi kesa ko omuntu na kika maka ndonga tukala yeulo lo wa buka ya yingi ya lusalisu ikala ya mbote kesa ko owantu bena kika maka kama na buka kyo kyafanga mano kozo muntu ula yingi nduzani ngeta kwa mama adimama kozo muntu una yingi nduzandi avo oyeto pe engindu zeto yeto akongo tuzololevo twakayengindu zeto za onso no twiza zau muna kintwadi twanatengindu zeto munavata dieto twenda sala munavata dieto imama yeto tutuzolele owane to yeto tuzololevo avo yeto tufuidi talangato omono nkakame watukidofwa mvula zole mvula moshe mvula moshe omono nkakame wailefwa wafuidi wafuidi sabo nkakame wansisi dio mono navava mono kasisi owawo wana yo sisio ayoyo ankakaza umpe owana yoyo basisi owawo yeno lunabako wana yoyo lunatula muna prison we kutovovele muna prison awetu munakutu lutulo wana yoyo munankutu sabo wana bobele munankutu lubaki de spiritual lutudi munankutu stam preso munankutu sabo wana kebelenda diakako kebelengolo zau kebelenda vaika diakako kebengolo zau ateki vanfika bayoyele engolo zau za onso no zikatu kidi engolo zau zimene savo oyeto twa Kongo oyeto kikilu ekikongo kieto ikiokyo kikilu tukwikilanga engolo zeto inamuna ngolo za nkaka zeto izina tukwikilanga engolo za nkaka zeto muna Kongo imuna kikilu savo tulombele kikilu kwa yenu awonso no kelumoni wongako savo avo mweno ndoki kumoni wongako ondoki yaku omwivi yaku ozowa diaku sabo wana yoyo waneto yawi futuru eto yau yoyo sabo tufetiki lubanzanga sabo yeto kaka tufeti tanina owaneto yeto kaka tufeti vovela owaneto yeto kaka tufeti katulo waneto muna buku jodi muna tuntu yoyo bena yeto kaka sabo idiojo kikilo twina kuizila eti si yomono ngivuidi diaka kiakima kikilo tulendi vango wa sabo tumwene kadi governe twina yandi ketu mwa tukize kutuko unavua vonvo velo yandi voba kwa kinwa kena kiau kivova kwa meyingi kwa governe yoyo kiakima tulendi vanga kikilo yeto pasivo twakatulo waneto muna problema yoyo muna ntutu owo twavanga vo o governe katomatala kikilo o mambu yoyo o wana yoyo bafeti katu ka muna ntutu yoyo bafeti katu muna prison ngeti bon vana ngindu zako unatulendi vanga kikilo mujambo vo twakatulo wana yoyo muna problema yoyo benaza. Bon, ayantete tufute kudivana twavanga organisation oyeto tuna ye buka kia Kongo kina buka kimosi tuna mu internet twina ke tuna ye buka kina ko kiavanga matuna ye association majinga tufute kudivanga onzambika kutusadisa twakala ye konta imosi ko wantu benakala yozola batakala ye konta jimosuna tukala ye konta kobokana chaque tulila kala fiao konso mundu utakutuwa unayo luzolo tulena vanga mpe konta mosi yo sibula konta mosi unatukala ye konta imosi ya nsadisilu tulena vanga organisation ne chonge una deja ye organisation mai tuze statut wa tulena kala ye ngolo zozo za vanga konta mosi mpasivo konso ndio zolanga
pasivo ka salisa owano yoyo olena tula ngakana euro yovo $1 yankatu yovo 5 kwanza pasivo unalenda kukala ye konso kila kilela lendo ka yo lendo sadiso wano yoyo ke sadisa kaka munavana lusadisuko me yo kuba katula o sayo wa babebe so muna zayi wawu empe yo kuba sadisa muna nkote luzasikola yentangilu kumanki umbazimpe yo kuba longe sampe kaka esalu kumanki bavatula kuna centre de formation wetu muna mbanza kwa mwankatu. Alors tu nakala ko wana ntatu ngia yobo ntano yobo 10 babakilu omosi oveno lufayate gelongo kanga akaka pedreye belgo kanga akaka electricidade akaka bera kwa nini unatukala ye possibility to veno kwa muntu enzimbu zo kalongo kele salu kyokyo oyeto munazi association weto tulena sadisa yo futa ndoko kele zo za onsono dikala dia mbote kuma tukondelo enkadilu yoyo eyo nkadilu yoyo ivanga ngavo amindele benda kuna ntwala wa yeto wonga kaka WhatsApp bo unangianzi kako ya osia kavanga konta mosi bangaria twatulange unkwanza alepa asia kwa ndetome nabo kondwa kwa zola vozola tunakuwa waludi muna unkwanza lavanga ya muda mpwena $1 navanga ya muda mpwena muna ntalu ya wantu tuna ya kubuka kitu kya Kongo tuna tezo kya 34,000 ya wantu mafunda makumatatu yeya mawantu tuna ya munabuke kyaki kema sindi mo kaka ko buka ya yindi tuna ya Kongo mu internet mu redes sociales e buka ya wonso no uno tu sangisa wanta wonso no kundamu za nkama 160,000 ya wantu setuna yao muibuka ya wonso ya Kongo savolo nkama yelu sambwa yelu makuma sambanu ma wantu setuna yao mafunda nkama ye lusambanu la mafunda la wantu setuna yao wa unatutula ko unkwanza yovo $1 enzimbu zo sadisilo wane zo zibakamene kwani mas tukondelo zolo votu zolele tuko muunu tukudivane ngolo yo vanga jamudi mosi dia mpwena mpasivo to akala yo organization mosi yakala yo zola onge mama Joana una vice president mono ngira president ya Congo wa utuvange ngolo mpasivo to akupika leko kimosi tunela vanga pasipo to avano lusadisilo eto kwa wano yoyo tuzeko anaza ina isadisa ngambe mais oyeto peut fute kala ebuka kieto kia kala kovo tuna deja lusadisilo le buke kyokyo wavanga omono nzolanga mvimba ngira ingino pasipo kya telama ombazimbaji twakatula mamu mayingi tulela vanga bala sadiso wantu tu kama na wano yoyo benavo bagambula kwao bena muna zingu ya mpasi yokadila muna bakondwa omuntu lela kubatanina wantu ayingi bena wana yingi bena kuna ngola bakondelo mase benavo nki benavo wantu mosi bakondo mase savo zi nsona wantu yoyo benava avulu sadisu wankialu sadisu kubavana muna mono mosi unankala gongele yo mili ngele yao yabaka familia ikinga ndabo kifuanako kanti vondonga tuina muna ketekete tunatezo vange diambu yoyo mama Joana unafanga unapasumba ndeko yingi vitamana welekaya maji vondonga tuina unavana $1 muna 160,000 wantu tuna yao unovana $1 taluko deja setu wao tukala iluzololo mpasivo twakatuka muna mpasizozo yolendo sadiso wano yoyo mpasivo twa kala ye nona twa bakame nona ko wantu yoyo kebena kaka mu internet ko kanti pebena muna sadisa muna ludi e petu lombele kwa ma pasteur ma wonson be kalanga ye fu yoyo ya mono wana ndoki mpasivo na benaka ya nesangome e famille zangani ba yambula kumanketo tuluweke e justice akuza ikuizanga okwa ku France ndonga ya saka na mna tempo 1945
bakalavo yauba basakade nenge bava vonda wantu mvula za ingi zivyokele owunu lume bela landu yena ba pasteur unta vango mambo beta luta pandira ngo wantu beta kulumonako beta kulumona landu la lusinga landu sabo yoyo ba pasteur unta kuiza luyambule nsake zo za kwenda kaene se familia zangati luyambulazo tunakulusima kumanki akinkulukile tupina kuiza munanta maketo vovelenge woko wa usetuna tombole mvovo wa utulueke sabo mama waonso lutavanga mbosi lusinga kala yokwenda vana explica sawo kuna justice entike ikonsola ka woko ketukala ka munampile yoko soba isoba munadi ojo setwa vange ngolo twavanga konta tutulo babana mpasivo twakala yengolo zotu lena vange la vo yosaliso wantu yo umono ingindu za ngina za majwana yozibule konta mosi kalavo konta mosi associatif et ine konta c'est toi zibule association à partir ya kwako botu zibule association à partir ya kwako tubakilize stati muna stati yo stati tukala ya kwako tunala zibule konta et tu zibule konta yo tous les comptes yo muna groupe zetu za onzo za Congo konso muntu unayo ntimambote katulanga kana $1 yankatu yovo 5 kwanza yankatu na konto yo sito kala ye konto kwa ku mputu sito kala mpe ye konto kwa kuna ngola ikutu vana luve muna lendo sankanda pasivo twazaka na mpe kuna ngola kwa luyalu twazaka na twakala ye association izakene muna lenda osadiso wantu yo satseka munankiko yo munajifanga mpe palestre pasivo wana yoyo bakala yezingu imosi italandlo kwa wantu kumandonga tuze kweto kovo besaka nango wana yoyo munadi yoyo sabo jadika kangita vala ngindu za jimvene kizeko kachu wantu sebangi kama munangindu zozo me nze kwa mekovonge mama chwala de freta ngindu zozo tunuana ngaza utuba kolonge yo mono aloro tutula sumuna pratika oito kwa kutavanga yo mono nchidi wawu a partir ya semene yo tukiantika omono se avange tout possible ya antika ngazibulu sa association munankumbu ya groupe Congo e yo association ikala directement filiado muna association yo avango ngei mpasivo e yo momba ambu tutalendo tutavovela twakala ye tunamo vange vimba tamoneka kwa wantu kovo ke bavovele kakako me bina vanga mpe yeki muna sadiso wano yo ingete Luidi kadi una o presidente sia presidente grupo Congo una kavovele savo pastere luyambulangi nsakazalaka finavova kweto luyambulangi nsakazalaka pastere kuiza tutakuiza vovela tutakuiza vovela tuvovela tani nampe tutani na wane eto tani nampe tutani na owantu etompe savo yuna kikilu luidi kwambuta sia tukalayo luzolo tukala kintuadi savo okoko mosi ke kusukulanga nitwa onso noko tufeti kala yo moko mole yo ma lembo ma onso no twasukula oye twa onso no tufeti bundana tufeti kala yo luzolo pasivo twatunga evata Congo dieto ke Congo kakako ke tuvovelanga kaka mbanza Congo ko tunavovela province do Zaire tunavovela kibundu kia wiji tunavovela Angola onso no parce que mona ya kediki kilo kuna ndampe ya kedi kwa wana yoyo bedleka nga kuna mbaji mvuzole ya vyoka kia kele kuna mbanza Congo ko kuna Luanda ya ele sadiso wana kuna mbanza Congo ko sabo Angola onso no tunayo wana bena yempasi sabo yo tuvovelevo oyeto tuzolele sadisa oyeno mpe luina kunavata iuna kikilo twita vovela oyeno mpe luina kunavata savo yeno lufeti ziulange ntima mieno lufeti ziulange mieno oyeno tufeti sala yeto yoyeno tufeti sala kintuadi pasivo wantu ayingi bevovangavo oyeno lukala kuna mputu vovaka luvovanga kia mambu lusalanga oyeno kutuke lukalanga kweno mwamuko kasi yeno kutuke luze kwenoko oyeno kasi avo yeno avo ke tusadidi kwa avo yeno ke luziudidi mieloko oyeto ke tulendi mpe sala kimako oyeto tuinakwiza twasala tuinakwiza kasi yeno kaka luita kanga emielo
yeno kaka luita kanga luita vana ekali savo imujambo kiki luita vovelavo oyeto ke tuzolele ko sadisi luyinga owanto eto wana eto bena bafeti dia bafeti vuata kansio sadisi luke vana kaka madia ko yo vuatuko o sadisu yisadisi tumwene kikilo mwana utuna sadisa kilo mwana tunamona kikilo unaketa kolela unaketa tangila unaketa kuisa kiluka kituka kikilo muntu oyandi moshi kikilo obashi omuntu kikilo muntu eto to wantu iuna kikilo twita vovela oyeno luina kunavata twina vova twina lomba savo luziule ntima luziulambe mieno oyeto tunaye statutu tunaye ale somono nginaye statutu yavanga makala mvuntanu avo muntu unakunavata unakunakongo omwenevo timambo tekena yawu ozeye unakedavo kambokela katubokela savo kabovavo talanga tu omono nzeye unafeti tula omambu maku wavanavo estatutu aku projet aku onije aku yenda kunantwala tuzolelo yenompe lwa contribuiri lwa luiza ngampe twasala kintwali twasadisiana oyeto tukalaga unaputu ketuze systeme enoko ketuze mienoko ketuze njila zenoko ketuze una luvangilanga ko savo pashikikilu avo tuele kunavata tuketuzeko kize kutuna bivangilanga ko owa ngele muna teko savo luyambule mambo momo osimenda vanga ko mavatu mune tunga kieto makala malusa disu wantu wa Kongo wantu azunga kieto kya Kongo kuishi kudamba kumakela kusoyo kumemi kutu Kongo dia Zaire yo Kongo dia Brazzaville bafute sibule ntima miawo pasivo wantu bakala yoluve lwa vanga konsodio beta gindula kesa ko bola kango wanti yo kuba kala ko se wantu eno beta kuzaye ngindu bazabanga susasangu lwa kitula ngo se wantu lwa langa nzimbuzeni ali kunantu kwa kiluvangini kuno diambuko ke nadi amboteko wa munadi yo tanombela kwa ye twawonso no mpasivo lwa twakudivana votuna ye possibilidade yo nzimbu tunazao nakala ye meyush muna mejo tunakala zao tutokala ye ngolo zanenda onwani na mana tunenda vanga ngeta ingeta savo mono kinadia ka yemprovoko savo talanga tutome tuvovele kikiluuma ora ya yingi tuseyevo oyeto problema tuna ya oyeto wantu waeto bekalanga kunangola savo ke balendi talanga kaka ke benaye possibilidade za tala e video za land videos etoko oya problema benaya oyeto onze no tuseye kweto mambo beta luta kunavata ke benaye saluko ke benaye nzimbuko e sistema savo mbashi kikilubenaza tuze kwetu savo ke bene possibilidade za landa e video zetu twita vanga ko imujambo kitulenda vanga kiluma onso no twavanga nge video yakete savo owantu eto batoma landa nga moko mieto avo ke lulendi landa moko mieto ko savo video ke lulendi ko lusonekanga kweno tusonekanga o mambo mono pembende ndavova kwame oyeto muna grupu Kongo savo yeto awonso no twinavava kipuka kimosi wana ngudi mosi savo konso muntu una ye kritika konso muntu mwenevu ekima kazolele keko kasepele kyoko ekima kenakianzi wiza kwaku ye kritika ko wiza kwaku ye kritika ko oyeto tuzeyevo ekritika malongi mevananga kwa wantu angangu unamona be omuntu angangu kritika kezolanga savo kakala yengangu abo mweno muntu keta zola kritika ko savo zowa kena ibudiamu votu vovelevo wayeno awonso no owantu wa Kongo owantu wa grupu Kongo Luiza yeto awonso lufeti vananga o mambo meno kritika meno mambo awonso no lufeti vova luvezolele vova Luiza kikilu Luiza kweno kelumoni wongako kelumoni nsoniko kashi tulombele kaka kwa yeno awonso no wantu wa grupu Kongo respetu luzitu tukalayo luzitu tufeti banza nga wei tufeti mboke na yo wantu ankaka
luzitu kikilu oyeto nkuluzeto luzitu batulonga luzitu kesavo kongeye avokima kusepele yekima ko oyanchikijo fingo nkwako oyanchikijo ketuzolelo mambo momoko oyeto twinavava ke tutavovela kaka mambo masadisuluko kanso yetombe kete tamaza eduka lusansu mpe twitavova lusansu muna grupo Kongweto, tuna lusansu, tuna za wakili tuzolele sansu akikilu, respeto. Que tuzolele wantu ko, beza finga ngo wantu, sababu mwene kaka. O muntu wishidi fingo muntu savoyeto, katula katula muna grupo, oyeto, lusansu tuzolele, wana jove, principalmente jove. Lufeti kala yo lusansu. Oyeto akongo yeto lusansu batulonga lusansu iuna kaka mvovele iuna kaka nzolele vova mono kwa mono ntonde lekikilo kwa wantu awonso nomboneka di wantu benavava benakaka savo kansi ketulendi vova ya yingi kwa wantu aka kebalendi tale video ko omono tukidikako wa una ntonde lekikilo mulumbu kya u ntonde leko yingi mama Joana de Freitas ntonde lekwa wantu awonso betega kutulende Dondele kwa Mbunja Meundende Pedro Timoteo Matondo, dondele kwa Mpangeto Le Baron Emma Maya, dondele kwa Ndonga Yingi Odete Kumenda, dondele kwa Ndoma Vika, Mbe Akaka Yingi, dondele kwa Mama Esther Rodriguez, oyani tomine kutuyikama ndondele kwa tata photo image saki photo image okedieto ntango za onso no ntangina mone ntango za onso keta tule ngikyandi nkiese kyandi gete munamoko kieto ndondele kwa yini kwa ino onso ingeta Ango Image TV Ango Image TV Esther, tuvila kanako, ombunje to Esther Rodriguez. Umano gina vovela kikilu, ombunje to Esther Rodriguez, imbunje to, wina sakambe, wina vanga engolo, lumwene kadi, masoneka, mona kiko, malembe. Ingeta, unavanga engolo. Uweta onzo, Papa dia banza kuna Estados Unidos jaka papa dia banza kuna Estados Unidos yani pekuti ya mula wetaza onzo na utsonga engi kya ngolo zani muna puka kieto mbe unasalisadi yake buke ke wote na kya royo mdu Kongo kila kwenda kuna ntwale salu kya kuluta vanga tulaki Olanda tutondele kwa yingi tuzole kobo vobuka ya yingi ina itasadila muna jambo dia kinkulu kieto pasivo mambo kinkulu kieto kenda kuna kumtwala dina vimba dia sikila jodo tutavani nembote kwa ilo wonsono kwa papa dia banza kiambote kieno papa kuna Estados Unidos vana kwa yawa mpangizeto za wonso na kuna Estados Unidos kiambuka kia grupo Royaume du Congo embote tuka kwa papa Noel nanga yani wasolelo unasentualisa buka kia kina kiambote kieno kiambote inge Ana Ebezdera, Ana, kivila kene Ana kivila kene ko yengumba kwa nkakamwi mpashina, Ana Ebezdera, Ana, kivila kene ko iluvene kiklambote, la toma kalanga. Ingeta, mbo, muna manisa, dutoma sala kia mbote kwa ino wonsono, mbote zeno ino wonso kaka kitulelele tanga nkumbu zeno ko, sabo, tukuluvene kake mbote, seto akaladi akaye live zangaka, seto yanchuko vanga live za yingi tulela kalanga tunamoke na mnampile ya ina yayi alors stop bokeli sanganete mpangi zeto za yingi pasibo tamoke nanga yo soba nange ngindi alors lutoma sala kiambote yo sala kiambote izeko mama Joana kati diambo jao Kinadi ya ready yambo tutondele kikilu mbote yeno awonso mama Joana ozono kutalele panga live ya iko 40 kwa mono kanti telefone amozono kizeka kika ya vangiri ngembile era kontela ko gyamba izengele kizeka ibazolele kozono tavangela ibintwadi kanti tuvangiri kake ngolo ounu tuvangiriyo tondele kwa yenge mama Joana de Freitas tukala kintwadi tudiasinde di mosi tukala twawana mosi
tudila sinde dimosi tuzola na yowana wonso ako munanchiza wonso tuka Kongo bena kuna Brazil, a Kongo bena kuna Estados Unidos, a Kongo bena kuna China, a Kongo bena kuna Russia, a Kongo bena kuna Brazil, kuna Venezuela, a Kongo bena kuna RDC, a Kongo bena kuna Congo Brazzaville, a Kongo bena kuna Kongo bena kuna Mbanza Kongo, aka bena kuna sunga damba makela kitongo nsoso bembe tiyo kuna soyo makela Kwimba, Noki, Nzeto, Tomboko, Msoyo ya onzo kaka ino onzo nukudubene mboto kuna kabinda yempangiza onzo kaka za Angola za onzo no munazunga yesinga ino wana Kongo tukuluvene mbote tumoke nange kikongo kieto votu mona nene kume kikongo akindinga myosi twasishela kwa kulweto yivanga ngolo kwa mama Joana yo mama mambu meto salukia mbodolu tavange mama Joana tondele kwa yingi ya mulunzambi kakala yeno kakuluvana ya kengolo pasiwe kikongo kieto ndinge tuenda kuna ntwala ingeta lusala jambo yo